Di sebelah saya ada satu kereta Volkswagen 1.4 TSI Turbo. Baby, I'm the dumb one. When you think that you got what you think that you got, give it up, cause you're so dumb. I can make you go, make you stop, do a flip, do a flop. Give it up, cause you're so dumb. You're so 2013 dengan RM 45,800 harga bodi saja, dengan bulanan yang bawah 800 untuk 5 hingga 6 tahun, number plate wilayah 2 angka. So kelayakan untuk apply kereta ni adalah 1,800 ke atas dengan down payment 10,000 hingga 15,000 ke atas sahaja. Untuk di bahagian interior pula datang dengan fully multifunction steering, siap datang dengan pedal shift, aircon panel, elektronik, brake dan fabric. Jadi geng, kalau korang berminat nak apply kereta ni ataupun apa-apa jenis kereta, korang boleh cari Naim dekat Express Used Car Shah Alam. Apa-apa pun kita tengok dulu, kita usah dulu geng. Assalamualaikum. so good and so